Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjari tiap pain tiap sam kita magtimuk-timuk kue pain te pagtimuk-timuk te malumabelay amban kabayan Allah subhanahu wa ta'ala tukbal te pagsarang syukurin in sababanen masi-masi in pagtimuk-timuk te tabusin nyuete gak niya maksud sa dili wat malainkan ngeddo ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ngahati syara Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ien yene maudu te si mana malumabenyaan ya pa inne kitabut taharah pengajian pasal pagsuci. Amban pa inte kitab Umdatul Ahkam. Ubus sumampay kite hab hadis keempat. Inginen continue painte sindi kapangajian tele lulay. Basate yani continue hadis kapangajian tele lulay. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yaghtasil minhu wa fi riwayatin la yaghtasil ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junubun. Menjadi hadis ini menunjuki usah itu si tahara, si pagsuci. Pagkikemon ini si babne ini ulang maglabi 12 hadis pasalan painte tahara jami iye. Kemon nilang kumwe ini pagsucihin. Sumagawa gene tafsir te pinaluha masih do te pagsinulat do muallifin niya paine babul istitaba, babul haid, babut tayammum ien mian sinulat wekne inangan wekne babus iene bidetan ne dalil malaihin tartantu si pengajian mian. Iene hadis ini hadis ikalime painte amban kitabut taharale ulang maglabi amban Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala benna al-impamute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisara ini bisaranen la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yaghtasil minhu kaited pa inne manjari atau dated pa inne mangi dambua amban kaamin sibohe gay pasel lui alladhi la yajri makna si daim la yene gay pasel lui ubus tinapsi wa Rasulullahin alladhi la yajri yene pa inne gay pasel lui thumma yaghtasil minhu ubus bu yaman dilai. Wa fi riwayatin la yaghtasil ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junubun. Demikian sedang buat riwayat busab mian gated pa ini manjari dan buat amban kaamin mandi si bohe gay pasel wa huwa junubun bangkan anin dalam junub. Ubus mian tekkaru ir tafsirnya. Si hadis ini mian an-nahyu 'anil baul. Pineges kita wa Rasulullahin mangi si yene paine bohe di paselloy. Ubus ikadue andan kau pineges wa Rasulullahin atau kita kemon pineges kita wa Rasulullahin tinakid wa Rasulullahin asal gate ed tangna pineges ubus sinumian in bisarapeges lay tinakid wa Rasulullahin asal gate ed manjari dambu amban kitehim mangi si bohe painte di paselloy. Ubus imbagi ang bohein bale duwe. Niya pa inne bohe pa inne paselloy maun jarin bohe paselloy duk maun rakib
bohe painte i-standby gay paselloy. Ubus wajhud dilala yani matusi hadis ininen yani bohe gay paselloy. Ubus si hadis ininen bari duwe pa inne yani masalale. Al-bawlu fil ma yani pamangi la si mian si bohe lay. Ikaduwe al-iktisalu min hadzal ma do paman dila isi ini buhe gimo kaselule panagnahan tahati wete pinekes kita Rasulullah gi kita manjari mang si buhe lay ikaduwe gi sa kita manjari mandi si buhe lay bang kita kan ante juno ubus masalah pasal pagpandi si buhe lay dumay mana hindi kyo manjari mandi lai bang kyo dalam juno dumay say mana manjari kyo mandi lai sumagawa ngeddo kyo nginduk bu kyo patala gay kyo manjari pasaut lai atau paling gablay bang kali anong direm juno pegge mi an magkaatwe ni buhe yene gay mapaseluy lay pindawe ni mi an lesanen pindawe ni kolonen du pindawe ni hamutne nagi manjari dumain ni tahir dumain ni tahur gay ni manjari painte inusal balik mi an pagsuksi bang kani aning kasakitan yene najis atau kan lemmi naubus in buhein yene painte buhay kayo paseluy lay niya buhay paseluy niya buhay kayo paseluy buhay hekka so ubus niya usap buhay kayo paseluy buhay kulang ubus bang kanian buhayin hekka hatinen palabi ang bantel luhatus do mian 20 litro ya pa ini kulatayin bang palabi nilai bisan pian kasakitan najis mag-ijma may ulamain kasakitan najis upawa kasakitan mangi banggay rupin damot ng kolonen iliin pa inde mian tahur duwe masih tene manjari do inusal si ibadah ubus bang pa inde pakulang mian amban 320 litro yene buhelay pakulang amban kulatayin ubus kasakitan mangi iliin mian najis yen atau pa inde painangnya tahir pegge kasakitan ye sa gili pa inde amban yene asal-asal buhe kue bawa panjari ile asal-asal amban buhe ini asal-asal nih. Itu iya. Ubus ina dalil din idza balagal ma'u kullatain wa lam yataghayyar bang painne umabot buhein 320 litro umabot kullatain ubus mian kamangian atau ini nilai mian sumagit sedia asal aman asal-asal buhe le bu gay rupinda kolornen mian hamutnen na isti dia tahur duye mian atene manjari do pagsuci ubus amban ni hikmah painte mian si hadis ini nen amban taeddo mulai si iktisal lay si pagpandilay maananen lai buhein bang bakas inusal lay gini manjari inusal balik angkan ni bang kyo mandi gi kyo manjari lai pasaut mian painte si mian buhe gi makaseluy lay duk gay kyo manjari patapit ko niya migsik lai us tausal gini buhe painte ya bakas aman barang mo gay manjari usal balik ubus pinain niya magpain si Jabir radhiyallahu ta'ala anhu si Jabir mag-ail Rasulullah duk kemon may sahabat sinduehin inen doe de buhe gini mamisikamban ya bakas pag-ail Rasulullah ilian di adli tabarruk ien magtabarruk si Rasulullah dumain painte maananen we bang bakas inusal we Rasulullah inusal we di pagpandi pin pagala yan najis pagala painte lemmi malay ismaralay gai di adli tabarruk ien duk ininan amban me hinang tartanto si Rasulullah puas aman Rasulullah gi kyo makajari magtabarruk ko me hinang me painte supia magtabarruk si me painte ulama de inulukan we di sinelas nen atau me ini ren ni baju den inasik painte pangiduan tabarruk gay manjari itu enang ban painte khususia si panghutte Muhammad sallallahu alaihi wasallam taeddo painte ne hadis ikalimelay tadi ya sumagawa bang kasi Imam Malik rahimahullah ubus itu kue mian pinayaman kumakorekin bang kasi Imam Malik sali dupain ne bohein umabot 320 litro atau pakulang nilai kasakitan niya pa ini mangi atau ini nilai najis banggay rupinda kolor nen dukhamut nen dumain pe pamayam niya najis atau tahir sumagawa tahur pe pasi Imam Malik duk ini itu yang pinanek Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
papindah kita hadis ka-6. Hadis ka-6 an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah alaihi wasallam qala idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa limuslimin ulahunna bit-turab wa lahu fi hadits Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza walagha al-kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa 'afiruhu thaminata bit-turab. Ini hadis ini dusab menunjuki usap si pagsuci. Painte mian lamu di amban bab ini taralay pengajian painte pasal pagsuci. Hadis painte amban Abi Hurairah benna impangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bisa bang pa inna idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Bang pa inna maka inum asuhin si ina ini pamanganan atau ina inginen man iya me pitcher inusa si pag-airan manjari inalina ina amban me pamanganan di painne atau basubi atau ine ne usalbi paginuman ne kelu ne ke pamanganan dina kinosean we Rasulullah min pitu ustek karo tafsirna ini insyaallah. Sidang buah riwayat amban Imam Muslim ulahunna bit turab ye painte pitu le niala idang buah mian sibay bulak pamusi iyahin betadde ennem bohe ubus yang edang buah lay bulak sibay pamusi iyahin ubus dang buah usap amban hadis Abdullah bin Mughaffal anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala benan in pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam misa ina bisaranit idza walagal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa 'afiruhu thaminata bit turab. Demikian bang painne makadela yani asuhin dambu amban pamanganan di sisi pamanganan bilay atau baso ne ke ini ne fagsiluhu sab'an dina kinosean min pitu wa 'afiruhu thaminata bit turab. Na sinin tafsir ini luha malamalan pergi magkilat sampai ulamain dambu amban painte yang mengompleto yani adad ni yani kan panguse ni mangumpie dambu arwe Hasanul Basri mian rahimahullah min painte min walu min ennem min pitu bohe min tedde bulak sumagawa qaulur rajihin pergi painte ulamain bulakin maka suci ubus bohe maka suci natay ngepit tahinang walu. Pagki bang kyo mo si anye ne pamanganan le atau ini nalai tadi lat asulay atau makainum asuhin si pamanganan le na bang yen bulak ka jalunglung yen lapat si bay veteran no bohe yen bulak le tinan sinagetat bohe duka sa lapat ini bang kus anu pamanganan le. Ubus hadis ini nen menunjuki iye pa inne dambu amban me dalil bennal in asuhin najis. Ini hadis ini nen dalil ten bang kyo pinileo we asuhin mian painu najis pangurungon dalil ininen benar painu inasuhin najis bab ini dalil idon dalil ininen. Ubus qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum nan si ininen kahinang mudaf fi ina'i ahadikum garu baripi garu ni amanane sumagawa amban mi istimbat haja aman pangedok nu maknane pegge bang laleinu atau basunu panginuman we asu atau watadelat we asu pergi asuin banginum ngandelat DP dumain asal tertentu asal desep gai dengan ngandelat nginum asuin atau ngandelat si pamanganan mo dumain ak mo si anyeki hangkanne dambu amban ne tedok nu maknane fi ina ya hadikum asal suwaidu ka malaingkan bang kue aku mi nginum isap si basunu atau si pamanganan nu manganku atau si ini ne magail ko si me painte ina si me pitcher, ubus kita ko bekas pengadelatan asu atau bekas panginuman asu, ubus gak ketahuan mencari mian koseanku, kue ini pengandakan kita syarain, ubus bu salku ien, ubus saingge pangusi iyehin, saingge pangusi iyehin, kinosean min pitu, painte duk bohe, ubus dambu amban ieni adat ikan pitu lei bulak. Nah sidang buah riwayat ulahunna bit turab ku ini riwayat tu Imam Muslim rahimahullah panagnaan kose sibay bulak
in bulakin masya Allah ini syariat ini untuk amban me mukjizat panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini germs hunit gay do we nian we ebut gay do we panambal si germs asal gania asal dili makai do ni amban bulak asal dambua amban makai tisap ni amban me lahat painte Europe danan ni mag-Islam pasalan ininen paine sa ingi paine katauhan giin bulakin paine makamatay germs makamatay paine lenmi na paine andang kami paine inakahan we panghu we painte we Rasulullahin si dehel lupe paine amban tahun dangi buruk 300 dehel lupe pamanon be us danan ni mag-Islam paine in agama Islamin asal benna et amban me mujaz panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabang po si Anno yan bulaklay sa gitanon bohe de hello sa gitanon duk base duk bang ni pasapuno la si mian lalaylay atau basulay na lapat yan pege bang bulak kadyaga ay pege tuwas bulakin tadowi naubos si hadis pa inne min ambal hadis Abdullah bin Mughaffal ilian pa inne ulamain bang ne pinaglamod yan bohe lay duk bulak lay kahinang adad ne kahinang walu pege bulakin makasutsi duk kene bohein makasutsi angkat ni Rasulullahin si yani hadis amban Abdullah bin Mughaffal lay wa'firuhu thaminata bit turab pa inne basa tinambahan duk ini pengose lay bulak dinak pinawalo ubus questioning sa inge isa pa inne mga anak bulak manjari pa inne kungose duk sabon duk daala pa inne germs lay ilian amban istimbat Imam Ahmad rahimahullah pa inne si hadis ilian dinetta raja pa inne Rasulullahin ulahunna bit turab atau dambu amban pitu pangose lay bulak mita aja yang pa inne example aja yang pa inne amban may ihtimalat ne manjari kilosean do sabun yan niya wen anti germs painte mga anak bulak yan germs malay si bang makastarilat o aso duk may siyampo bang niya may anti anusab ili painte bang pasi Imam Ahmad rahimahullah ubus question bang kuyen pa inne haram yan elwasuhin bangandela atau wanginu si pamangarante atau si ine inu salwete bangkuy pa ini mas labi aula yene baranne jawab nen awe mas labi aula baranne duk dalil du sabah di sini nen asal asuhin asal najis asuhin yesa ge najis baranne bisa du elone najis tu ubus si kadue ubus sadiri pa ini yang binatang ien kue pain nem khinzir tali am bawi yulhaq lalu pain nes hukuman ien mian anunen awe ubus pain mi ulamain iyan bawihin mas labi penajisnen mas labi penadminen amban ini asu ini na ubus sa usab pangose iyehin kue usab pangose ini tabet si hadis ininen na ubus paasek naan si ininen pamanganan me kufarin paasik naan si ininen siyempre pag siya may kufarin mangan si may binatang ininen ubus naantag betag de may kinakande ini si pamanganan de ini siya nulay sila de si basure naubos lahat panilewin sa ingay isang painne manjari kumangan na si pamanganan de iyan atau manjari kung inom si basure iyan hadis ambal Ta'alaba radiyallahu ta'ala anhu tinilewe ni Rasulullah yang pagi paine magsagit kami inin paine rukne Kristen ahlul kitab Yahudi rukne Nasara magsagit kami inin paine ini manjari ke kami paine mangan si pamanganande pain Rasulullahin la ta'kulu fiha illa an tajidu gairaha dakang paine mangan si pamanganan kufar buat malaingkan nin bangga niya ni takaswa bisa dili bangga niya takaswa bisa dili pamanganan gara choice bi mangan nek amlai sumagawa ko si anon di kue pamosi iyene tasabut si hadis ini ne taydo ye kue
kue pangose tasabut si hadis ini nen summa kulu fiha pa in rasulullahin ubus mangan ni kabla iya pamanganan me kufar le sumagawa bang pa inne mian gay katauhanno in pamanganan de mian najis de in makaini bang be majhul atawa ga katauhanno in pamanganan in pamanganan me kufar le gay na najis de makaini bisan kiyamangan lahi bisan iya ko si anno sumagawa iya ne kufar ko ito mian lagi bang lahi si kita gak niya amad me siye nian aglabiyahin mangan ni inin pinatanginin asal kiwa sa siguraw bang kiwa mangan si mesal ko si ano pag iniyaw sa maman mi agamare sumagaw alamod si amban mi ahlul kitab gay si mangan ni pinatanginin hinaram sa sisiya hangkan ne bang naan si ingero katawhan no sa najisin we ni halai si pamanganan de giro makaine bisa ni engay ko si ano iyan painte iyan hadis ikainnemin duk hadis ikapitu ubus yan yung hadis ini nen benal nen dumani pinintar tanto si may asal si may hukumian pagsuci si may fiqhi pege kemon hukuman takaswang si may kiungan fiqhi tumagawa foundation mo hadja pangeddoan mo dalil bang kiyo mas fiqhi kamurahan kiyo pege lai kemon hukumanin lai si dalam fiqhi lai may taksimatin itu yang dalil hadja ubus bang kiyo mas fiqhi kamurahan ni kiyo pege niya andang foundation no mian painte si hukuman yang lebih nasanui. Nah ini en kapandakan yang hadisin bang niya laik mian panilew menjadi kam nilew ubus palatun kita hab hadis ikawalu. Hadis ikawaluin عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان داء بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه. Hadis ini yang amban Humran, sini si Humran yene painte Maula Uthman. Maula ni yene bataan ni. Ubus takite wene si Uthman radhiyallahu taala anhu da'a biwudu'in mian makubohe pangayo nagay kita tapili hab hadis lay ati tero bang sine si Uthman bin Affan pag itu may sahabat sibay ati pag me painte lamot amban khulafa ar-rasyidin Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu Uthman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abd Shams bin Abdul Manaf ubus na si ini si Abdi Manaf mian mag ano pamilyaren magdambua na si inin pamilyaren dug pamukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam bale niya paglekitande magpamilya sa pamukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajara hijratain dug makapaghijra ye duwe hijra pain Habasha dug hab mian Madinah ni dug taan dawe ni anak Rasulullah duwe yan painte dumain sa painte mapinagsambaya mati rambuain pag magtangisan niya pinandahan ni Rasulullahin si anak ni sabdang buwa pag mati ni andahan ni anak Rasulullahin yan andang poolin pag mati pinandahan ni sabay Rasulullahin painte mihan balik si anak ni rambuain naan si ini panjari bisa magpuntinah ni andanon bang ni mati manjari ni andanon atau bang magtiman ni puntinah ini ubus mati painte si Usman Ileo Jumaat si tahun 35 amban Hijriyah. Ubos nian damwa ibe amban Khulafaur Rasyidin maka pag nakura iye puas amban pag nakura nian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ubos hadis ini nen yani hadis bayanu sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam pinatampal si Uthman radhiyallahu taala anhu bangsa ingge mag-ail pangmukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk importante manamal yan hadis ini nen dahil amban ien anna Uthman da'a bi wudu'in in ma'na wudu' mian
yene buhe pangaile. Bang pain ne wudu fi'lul wudu yene hinang mo magaile alen ne wudu magail. Bang pain ne wudu yene buhe pangaile. Kue du pain ne suhur bang suhurin ini fi'il. Ya fi'il papanampir le bang pain ne sahur yene kinakan le atau pain ne tuhur fi'il yene maganu le yene ma suci le mag suci le duk bang pain ne tahur yene buhe le. Tedok bi. Ili en pain tiamban me ipang kalimat wudu. Assalamualaikum. Fa'afraga ala yadayhi ubus yene buhe inanu si Usman lay pinabuos we ne si tangan ni bang kita wen nged dok buhe kui dalam pitcher mi an pinabuos kui en si tangan ni fa'afraga ala yadayhi min ina'ihi fagasalahuma thalatha marrat ubus ininen mustahab amban me sunnat bang kyo som mag-ail atau wat do we ten hello yani hadis hello lay bang kyo dong amang patulihan no sinunnat sikao mustahab sikao kinosi antangan nun de hello meki pinaasi ka picture ya pangailan mo na Uthman radhiyallahu taala anhu pinatampal we ne bang sa inge mag-ail panghu te Muhammad sallallahu alaihi wasallam buye painte ngeddo ene buhe pag-ail lay bupi pinabuos we ne tangan ne samyaan bupi kinosi anwe ne tangan nin mintellu saya pagasalahuma thalatha marrat umus yene pangose ini nan gailamod si piil pag-ail ka pangose no tangan no delulay gailamod si piil pag-ail gailamod si piil pag-ail puas amban kinoseane Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu yene tangan ni mintellu thumma adkhala yaminahu fil wudu bu ne pinaase kwet ne ta yene tangan ne kanawanin si wudu ate bago kita pitchel si pitcher pangailan naman dari ne kuot nu. Pagkat ay doe ta si mana deluhin amban hadis Abi Hurairah rusab. Pagkat insiye pagkat may ahlul Hijazin yani pa in the city of Makkah, Madinah, Taif, Jeddah. Pagkat siya inin lahat panas siya usbang siya painte niya sukalde kay kanden muli hadja. Na hangkan ne mian pain Rasulullahin bang kampanye dong amban patulihan di sinunnat cikaam kinosi ang tanganin may pinaasik ini wadu pangailan le pagi arakala pagi siya kay kanin muli pagi uslar panas besab na makakukut ke wantag najis tangan nun na dayang najis yun buhay pag-ail nun na sinunnat cikite yan bang kyosong ngail asal siway ko si anu mintelu tangan nun manjari ni pangoto pagi suci niya. Summa adkhala yaminahu fil wudu summa tamadmada bukni gumgum wastanshaka wastansar obos pou si gumgum lay tinapsir na si inin mangimpiya si hadis yani si mapasok ini sumagawa mas edokte na si inin makadari sa lingkaan te pagi agen dumagsali ini maana ni ininin tamadmada mintello pagi ni hadis pan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a thalathan wa thalathan mintel pa inte ini nang wehne ubus tek karu sabadisin mindu eru sabini nang Rasulullah atau ni eru mian tek ka mintet deru sab Rasulullah pa inte makai ini nang wehne yene magumbumi atuk mengusi ini nen wastansa dok mapili bohe gelem ulung wastansa bohe inanu hamle ne bohe inamban ulung ne pinagua summa gasala wajahu thalathan ubus ngeddo bohe si Uthman radhiyallahu ta'ala anhu pinapia pulung ne bupi ginuaan bu ne kinosi anwe ne luenin mintellu kinosi anwe ne luenin mintellu ubus tamanan luehin yene tamanan bulukok nu asal bulukok nu pitu hab anu zat ini ne no zat ini ne langal ini ne itu en tamanan luehin pitu tamanan luehin kinosi anin mintellu wa yadaihi ila al-mirfaqaini thalath duk tangan nen painne taman ini sikure ini mintel rusam in ma'na sin ila naan si ini nen paasek kele buku-buku sikute ini no paasek ma dumain painne taman asal paasek ini nen pagi Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq in ma'na sin ila ininen ma patuhut ye
paasik ang giman jari taman ibang kiomose si besal paasik yani anu ininen tayo tero tafsir nen amban ni hikmah si pinalabi-labi bang kio mag-ail si hadis Abi Hurairah mintellu thumma masaha bi ra'si bu ni sab sinapuwe ni koknin nanti ininen sinapuwe si Utsman koknin naway ga bineta do si Utsman radhiyallahu ta'ala anhu mintellu ili pagsapuluh kokin nanti ini makhilaf ni fuqaha ga bineta do si Utsman mintellu pag-iimbang paine thumma masaha bi ra'sihi thalathan bang kui lamud amban kinosian bulu kokin ga hangkan ni mininted dia jana sini thumma masaha bi ra'si pag lamud amban painte kose ini nian pada bulu kok ni sinapo aja kui minted do inanu bu pipinas ai us bu pinato edo tangele sumaga bang pasi Imam Syafi'i mintel pag us dalil den li umumi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau salatan wa salatan ile pasa mintel lu ko ubus pain me mian fuqaha sinsehin bang pain ni mintel lu lamu di amban kose pain ni pege tabetarin mian gasal wajau salasan wa yadai li fuqaha talatan ubus tinarpan tu hajawes Utsman naan si ininen mintedde yani pengosek ni bulu kokin thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan bu ne kinose anwe ne mian betisnen mintellu us beru sapasik ini buku ini nen sibe palangkyo edok teh hadis amban hadis Abi Hurairah musa wailul lil aqab minan nar ge manjari ile pana dari kidiki na ini nen ge kinosean edok teh thumma qala ubus demisasi Utsman radhiyallahu taala anhu puas pina tampal we ne pag-ail yene bangsa inge mag-ail pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hada takite ko pa ini Rasulullah mag-ail ko pag-ail ko ininen wa fi riwayatin mithla wudu'i hada ko pa ini pag-ail ko ininen wa qala ini bisa Rasulullah man tawadda nahwa wudu'i hada thumma shalla rak'atain la yuhaddithu fihima nafsah ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbi sine-sine pa Rasulullah itu bisa Rasulullah ini bisa ini mag-ail pag-ail ko ini yan pinatampal si Utsman lay ubus ko yan ang bahayang gue rakaat la yuhaddithu fihima nafsah geye pa inte sagyo si panambahayang ni geye magpikil inamune mo ng bahayang ini lalai pikil ne pasal me perkajian dunia tekaru tafsir ne gufira lahu ma taqaddama min dhanbi inampun yene dusene nian marelule inampun yene dusene marelule ubus naan si ini nen balite ne salasayan le pasalan yene bakto pasalan bakle dehelu pasalan bakle naan si ini magikhtilaf ni fuqahain si parman Allah subhanahu wa ta'ala tawassaku ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum nansin bain edu kasal tampal be pegi pensin duain mintellu kinosean bulu kokin us si mintellu lei manjari haja pie atau manjari haja tenga atau manjari haja painne mian ahad bang haja kukus kakanuhan kolok le ketasapu painne sinduehin yene ba'lei tab'il lamu Imam Syafi'i lalu Imam Syafi'i painte si magpain ni tab'id ni ba'lay si parman Allah subhanahu wa ta'ala wamsahu bi ru'usikum wal hasil bang makna nan sininen mian pie-pie ne jata sapuno la si bulukok le ubus mian nan pain me pukasin duehin ilsaq lamu Imam Hanbal painte yani madhab Saudi na makna ilsaqin painte si kinemon gi kemonjari ngaleb bius ilien ang pag-ikhtilapan din sali duyen painte korek duyen kemon sumagawa mi antinar jihangkun yan painte ilsak le mintedde duk mian si yani ail bangsa ingi mag-ail panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam inaka si Utsman ini nen inakawe nena ajidin thumma masaha bi ra'si ga ay magpain mintellu bi ra'si aja dumain ko me sinduele painte mian gasala wajahu salasan wa yadayhi lil faqaini salasan ga
na yan painte ang bayin matapit painte si asal min afdaliyahin yan mintel lule mintel sinapure harja ubus wa minhu al udunan duklamud ne tayngete ininen lamud ne yan tayngete ininen ubus hadis ininen menunjukin sampai ni al hathu ala salati rak'atain ba'da al wudu amban ne painne ni an bangkyo bakas mag-ail subay painne pamakeg atau tasji'iyah bangkyo painne bakas mag-ail subay kyo ng bahayang 2 rakaat hindi painte liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawadda nahwa wudu'i hada thumma salla rak'atayn bangkyo bakas mag-ail subay kyo ng bahayang 2 rakaat la yuhaddith bima ghufira lahu ma taqaddama la yuhaddith bihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ubus naan si ininen yani pa inne ma'na la yuhaddithu fihi ma nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi puas si amban magailay ubus ng bahayang 2 rakaat naan si ininen bangin ang bahayang siyempre bagyo ng bahayang patikkahan kayo may parkala dunya tayo siyem no may kabew no upama service nun yan depende si kao pwede kayo dalil mag-drive pwede kayo dalil mag-drive hangkan tek kasat-sasi sasatin hangkan so pakelwing ini sayaralay upama atau motolle pabentelun nanan sini niat nun bangkeo patekkan sasat nan sini ne pabentelun isap niat nun ubus itu endam mo man ne ulamain nian del umban bang mag-ayo likeo atau bang mag-ayo likeo ikapasi pun ikeo nian ngagad si masjid gay keo bisa tempat sasab atau ini aja yang magdikir dari Allah Subhanahu wa taala na lamod pa ini amban kaptangan panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gufira lahu ma taqaddama min dhanbi pamambe ang agama Islamin inampun dosenu ini manumelulay question ini pa ini dose inampun le kemo pa ini dose nan sini inampun nakai pegge tao miyan dose mahajjahin gak lamod dan sini ne pegge dose mahajjahin la atu kafaru illa bitawba gi inampun wat malaika mang joge magtawad si Allah Subhanahu wa taala na sinin yan may dosya diki inampunin sila si pag ayaw duhan jawab ka ng bahay 2 rakaat o bintero niyat insya Allah Subhanahu wa ta'ala subhanallah iliin inampun Allah Subhanahu wa ta'ala hadjan in nikmat si kite ini painte si umat ininin pagyahan kanyan gilamod damu amban kaptang panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam painne as-salawatul khamsa wal jum'atu ila jum'a wa ramadanu ila ramadan mi'an kafaratun lima bainahunna ya painne salawa sambayang 5 waktuhin amban asar painte 7 maghrib isya 7 anu kafaratun lima bainahunna si antara ni mian inampun Allah Subhanahu wa taala ya demikian demikian Jumat tiap Jumat Ramadan tiap Jumat bang painne katinggalan ini duse mian ajay majtuni batil al kabaid bang katinggalan ini duse majay nan sini ya si hadis lay gak lamod ini duse majay begitu si majain kita tahu ete la tukaffaru illa bitauba gay inampun Allah Subhanahu wa taala mangkeo gay makapagtaubat nana tay do te bangsa ini mag-air Rasulullah pinatampal si Uthman radhiyallahu taala anhu ubus do te diki pegi hadis ininen mian anu bihadja ga asalnya mutaksimat ne sumagawa mi kita do no yan oni magkiopi pasilap mi fiqh itu dalil aja bang tatapir waktu lay yani pa inne syarat si pagka syurutul wudu niya kasulat weku mian siang ikaisa al-Islam ya syarat sin pagka illi pagi bang kafir di tinay maailin ikaduwe al-aql mian majnun atau membilang di tinay maailin di tinay maibadat nin at tamyiz bang palari ni makanakin ang ban miya pagihan na nan sin tamyiz 7 tahun iliyan pa iti bang makanat di tinay maadusab yani ailin an-niya mula-mula nan sinin niat amban me syarat bang kyo magayat si niat nu likaw ni Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat tadote hadis iyan na si niat ubus niatin dalam pangatian tadote usab ubus buhayin si buhay sutsi gayman jari buhayin najis pag ayun nu atau tahir atau mian ini buhay tahirin kalau sa kuy tadote si manadal lumian me Coca-Cola atau buhay sutsi mian maun tahur ubus kasakitan duk buhay sati kasakitan may uho kasakitan may Coca-Cola kasakitan may juice alam na yan dumain ni buhay
Sumagawa maon tahir ye buhe suci sumagawa gay manjari hadja pag suci ni najis atau mian pag ail atau ini adalah ibadat atau mubahah nansi ini pas mubahah in maknanen buhe in dumay tinangkeo dumain pa inte ilah butinet do aja man sawe gikiwisan maid ubus pa in me kukasin duein bang keo pa in ngay no buhe tinangkeo sai do keo pa in nambahan no me baju tinangke ano be mian baju no nangkeo keo ubus bo no nambayang pa in gi ko tinay masambayang ke nansi ini na asal mian bisa anuhin mian tinayma sambayang nun sumagaw magdusik keo tinayma sambayang nun sumagaw magdusik keo duk izalatu ma yamna'u wusulul ma amban me sara siwe ala annu yene ine la imakapagang gay paabot buhe ini neganta inailan mo upamanin kuko damo amban kuko bang kuko nun taha bang kyo bagay 100% gay paasek kini buhe in dia manune dia le kuko malam ene quit no malay dia manune 100% hanggang siwe kinanuhan ene kukutin pinandakan duk me pasal dia when bisa pasal cutics na siya na lang kaya gay paabo gay paasek kini buhay in sikukute gay basse duk ka may sarat alistijmar walistinja bang kalian niya siya pinupuan atau siya niya siya pinulihan di damo lamo di ang magsarat sin pag-ayil duk muwalat in makna sin muwalat bang kyo mag-ayil siya atinen bang tangan bang paite luwe ubus tangan siya magsuno-suno ubus mananen naan sininen upama mag-ayil keo ubus silengen ni keo ubus pag ubus silengen inete luwe kaya tawa bagay silengen at si bulko bulko niya nalam si kao taw niya gusto no magheto ubus magheto kam painte tigla may 10 minutes 10 minutes nabang toho ni buhay pala silengen noy nagi makadan continue no si Medyo mag-ayil balik. Kung binataruin, gano'n siya tertib sa waganda magsali mga nanay. Tertibin si Medyo magsuno-suno. Gisang manjari, may angkok, hindi halos, may kitangan. Si Medyo magsuno-suno. Ipent yung man sara sin pag-ayil. Ubus yung dote, furudul wudu, yan pardo, dalam pente pag-ayil yan ang gawta barante patut si Medyo kinusian. Gaslul wajib. Si may kinusian ni Nelwele. Si may kinusian Nelwele. Ubus lamod naan si ininen ulungin, duk nabod naan si ininen nebehein, ang kanig si may kyo gunggum, si may kyo painne, miyan pasikan nubohe dalem ulung noy, nagipan Allah subhanahu wa ta'ala pagsilu wujuhakum, miyan kusian mi painne miyan luwebin, ubus in ulungin dukbehin lamod di amban, painte partsin luwe. Ikaruwe gaslul yadaini ilal mirfaqain duk sibe kinosian ni tangan no ininen tamang ininen paasik ilal mirfaqain ila dumain pa inne maa pagi bang maananen nam kakosian no hadja sikuno ini okay ni sumagawa ubus niya tala bila ay kakosian okay ni sumagawa sibe sal paasik ubus pag-ailin dumain pag-ail te bang mag-ayil sinduhin sibe giripo itu ay kinosian delo kumain asal sile itu rehelo tangan, pinapito buhay, no? Pinasai. Dumay sa inano, hadya ito, miyan ginikiyosin ang tanganin. Pagkik ko siya dehelulay, ano hadya yun? Kailangan mo si pag-ay. Ane, kinusin ang tanganin, pinasai. Tayo Us mas burrasi wa ma'al udunahin. Ado painte, pagsapos yung buluko, lamog ni painte ni tainile. Ubus gaslo rizlaini, ilal kakain, dug pagkose mo sa sinbetis, paasik kini buku-buku taininin. Si bebas tapi oras lagi. Apa? 220. Masuk minit pe. Ubus ita dote painte anu le. Furudul wudu. Kuitu dote sunnat sabsi painte pag-ay. Tagna sunnat si pag-ay at tasmiyah. Iyan painte bismillah. Ubus pa may ulama sinduwe hinan sinin bismillahin. Lang di amban mian surut gai amban me sunnat ajaye liqauli nabi itu dalil den kok liqauli nabi sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi
mian painte guys besa ay pag-ailin banggi nasabot in ay alin Allah subhanahu wa ta'ala gay mian asal anuhin in bismillah amban ni sunnat usin pag-ail. Ikaduwe as siwak, subay kayo magsiwak, subay kayo magtopras. Subay kayo magtopras bang kayo ami sunnat inala ni lami malailay. Wagas dul kafain dul kini pagkuse mo ini pala tangan tangan mo ininen dehel ang pagkail mo mintelulay sunnat ien pagke may itikad sinduehin tahiya niyan bang ningosik tangan kanarin lagot ni ien parchin pag-ail gatin gana sunnat ien ubus adal tihanen yan nus pagsusot ien sunnat mo sa bangninya may ilemi may bulak-bulak gi magtuy paay sik buhein pili na sibihin susut no to kasal paisip buhein ni kanta kino si anlay ustak dimul yumna ala yusra ini parehelo no kino si anun kanawan no nang bibang no ien sunnat ien dumay sa painte us nya wen ngayo pinarehelo sa bibangin ng kanawan ili en sta ayon nen correct ayon nen sumagaw khilafus sunnah al-mubalagatu fil madmada wal istinshaqi li ghairi sa'im liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam balik fil istinshaq illa an takuna sa'iman. Yan painte paggumgum asas ni sa pinapapaggumgumi. Dumay na sa maggumgum ano adja bang adja makainom boy us ginawa ni sa gai. Malingkan nan mangkiyo muase pigi sa paasig isa pampatek kaway pito na sini naraarain paggumgumin. Ipainte ban sunnah. Ubus taslisul al-ghusl atihanen yan painte tamang mintello sunnat ien pege wajibin minted deja bang kyo ngose atau musi an kyo wenu ien hukuman ien wajib minted de pege min tek hadisin Rasulullah mag-ayil minted de us tek kali sa hadisin Rasulullah mag-ayil min duwe us min duwe taman mintel sunnat ini hukuman ni us pa ini az-zikir yene pamasano asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ta'i sampai kay napusan ilien sunnat painte ilien us nawa kinuludu ito teradali mian makabatal sin ail al kharij min as-sabilain ini paluas ang banduwe lalabean ini nilai paluas ang banduwe lalabean batal ail no ini nilai paluas ang banduwe lalabean katibiru ubus yan si sambahayan sa upama paine makaanto tabi ko atawa ka pero paine ano magduruwe dari sambayang ni nansi ni niya dan buwa lela tek kasi Rasulullah la yansarifu hatta yasma' sautan aw yajid rihan ge irak ge usa bangasal ge takalenya sa suwala ini ang tutle ang ban ano ni atawa yajid rihan bang ini takalene niyan antut kepos ulit bawang namang taro na painte yan abawan ni ala ni bakal ni inpagail ni wasawalul aqli bang painte ala yan ano nun yan akal nun pero pamana may tumuli keo nesa wen tumuli si pangkhutbaan mangmetek yung mga khutbaan bangiro sumande nansi murad nen naong ngamit bangiro sumande ga batal ail nen gado batal ail nen be anu aja magdandukan karo batal ail nen ubus ikatellu bang painte niyan mashul farj al adami bila hailin bang kyo maka antane painte aurat sini ne lu lik aurat no aurat sini ligay hail atau bila hailin bang gari alam tikne batal ail nun kalau sindue magubus ni ngayo ubus kinantan de mo magano nailien batal ail dan sinin si masalah ini magstilan to sa kain sumagawa asal bisa mabinalin asal batal ti ail nun li hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu falyatawadda sini makantan painte ini aurat ne isbe ngai pagi batal ail nen duk ikaampat aklul lahmil ibil duk bangkyo makakan isi unta batal ail nun bangkyo makakan isi unta batal ail nun ubus ikalime pandak bisa ini magmurtad mangambat Islam duk magpataliwan kita ang bagiin na bilang sa iyan bangalay panilew nanilaw sa kamsi mapakantiin sa sayo yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.